дугаар удас 13절입니다. Дэд хууль 8-ийн 13. 같이 읽어보겠습니다. 13-ыг хамт уншийе. Мал сүрэгч нь үржин олширч, алт мөнгөч нь аривжиж, чамд байгаа бүхэн чинь аривжих үед. 자, 네 우양이 번성하며 네 언금이 증식되며 네 소유가 다 풍부하게 될 때. Мал сүрэгч нь үржин олширч, алт мөнгөч нь аривжиж, чамд байгаа бүхэн чинь аривжих үед. 14절에 뭐라고 되어 있습니까? 14 дээр юу гэнэ үү? 두렵건대 네 마음이 교만하여 내 하나님 여호와를 잊어버릴까 하노라. Чиний зүрх бардан болж өөрийн бурхан эзнийг мартуузай. 언제요? Ямар үедээ гинүү? 모든 것이 풍부하게 될 때. Бүх зүйл нь аривжих үед. 예, 그때 교만해지고 그때 하나님을 잊어버릴 수 있는 거예요. Тэр үед хүн бардан болоод бурхныг умартаж мэднэ. 그때 어떻게 해야 됩니까? Тэр үед яах ёстой байх нь? 그때 감사해야죠. Тэр үедээ харин ч бид талархах хэрэгтэй. 이 열왕기하 4장에 나오는 이 여인은 그 감사의 그릇이 정말 잘 준비된 사람이었습니다. Тэгэхээр 2-р хаад 4-р бүлэг дээр гарч байгаа эмэгтэйн талархлын сав үнэхээр бүр бэлтгэгдчихсэн, бэлэн болчихсон байсан. 그런데 이스라엘은요, 그 감사의 그릇이 없었잖아요. Гэтэл Израильчуудад тэрхүү талархлын сав гэж байгаагүй. 하나님께서 그들과 함께 해주셨고 그 나라를 강하게 해주셨습니다. Бурхан тэдэнтэй хамт байж улсыг нь хүчрхэгжүүлсэн. 그때 그들이 교만해진 거예요. Тэр үед тэд бардан болсон. 여러분, 가난하고 어려울 때 신앙생활 잘 할 수 있습니다. Ядууцдуу хүнд хэцүү үедээ хүн итгэлээр сайн амьдарч болно. 그런데 하나님이 은혜를 베풀어 주시고요, 물질적인 풍요가 찾아왔을 때 그때 신앙의 위기가 될 수도 있는 거예요. Гэтэл бурхан тусалж өрөөгөө дэд баялгаар ариун хангалуун болсон үед нь үнэндээ тэр хүнд итгэлийн аюул тохиолж болно. 그때 우리가 그 하나님에 대한 감사를 잊을 수 있습니다. Тэр үедээ бид нар бурханд талархахаа мартаж явж байж мэднэ. 그러지 않습니까? Тийм биш гэж юу? 여러분, 신앙의 위기는요, 가난하고 어려울 때 오는 게 아니에요. Итгэлийн аюул гихч зүйл ядууцдуу хүнд үед ирдэм биш ээ. 신앙의 위기는 모든 것이 풍요로워질 때 그때 신앙의 위기가 찾아옵니다. Итгэлийн аюул бүх зүйл ариун хангалуун болох үед ирдэг. 여러분, 다윗은요, 사울에게 10년 이상 쫓겨 다닐 때 죄를 지은 게 아니잖아요. Давид Саулд хөөгдөд 10 жил зүхтаж зовж явж байгаа үедээ гим нүгэл үлдээгүй. 모든 것이 풍요롭게 됐을 때, Бүх зүйл нь хангалуун болсон цагт. 정말 주변 나라를 정복하고 자기의 왕위가 든든하게 세워졌을 때 남의 아내를 취했고 살인죄를 지었잖아요. Хүрээлж байгаа бүх улсуудаа эзлээд хаанчлан баттай тогтсон тэр мөчөд бусдын их нарыг булаасан аллагын нүгэл үлдсэн. 왜 그랬을까요? Яагаад вэ? 감사가 사라진 거잖아요. Талархал үгүй болсон. 예. 그때 진짜 신앙의 위기가 찾아옵니다. Тэр үед нь итгэлийн аюул ирж байна. 누가복음 17장에 보면 예수님께서 10사람의 문둥병을 고쳐주신 사건이 나옵니다. Лук 17 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол Есүс эзэн уйман өвчтэй 10 хүнийг эдгэж байгаа үйл явдал гардаг. 자기들 고쳐달라고 막 소리 지르잖아요. Тэр хүмүүс биднийг эдгээгээч гэд өөрсдөө гуйдаг. 예수님께서 가서 너희 제사장에게 네 몸을 보여주라고 이야기를 하셨습니다. Есүс эзэн явж биеэ тахилчид үзүүл гэж айлддаг. 근데 10사람이 가는데요. 가는데 깨끗해졌잖아요. Тэгсэн чинь өнөөх 10 хүн явж байх замдаа идгэрчдэг. 예. 몇 명이 돌아왔습니까? Хэдэн хүн нь буцаж ирдэг үлээ? 한 명 돌아왔습니다. Ганц нь. 10명이 다 깨끗함을 받았는데 한 명은 어디 갔느냐 예수님이 찾으시잖아요. 10 хүн эдгээлгсэн бусуу гэж Есүс эзэн асуудаг. 한 명은 왜 돌아왔습니까? За тэр нэг хүн нь яага буцаж ирв? 감사하러 돌아온 거예요. Тэр нэг хүн нь талархснаа илэрхийлэх гэж Аав буцаж ирсэн. минь юу? Үлдсэн 9 нь 그 깨끗하게 된 몸을 가지고 자기 마음대로 인생을 즐기기 위해서 떠나간 겁니다. цэвэршсэн биетэйгээ одоо өөрсдийнхөө зоргоор амьдрнаа гэж зугаацнаа гэж яваад өгсөн хэрэг. 은혜의 꽃밭에 그 교만의 잡초가 난 거잖아요. Тэгэхээр нэгүслийнхэн цэцгийн талбайд бардамнал гих хогийн ургамал урагчихсан байна. 우리도 그럴 수 있습니다. Бид ч гэсэн ийм байдалд орох боломжтой. 여러분, 우리도요. 그 고침을 받은 10사람의 문둥병자잖아요. Бид нар ч гэсэн яг л эдгээгдсэн тэрхүү 10 уйман өвчтний нэг 돌아와서 감사하는 사람이 돼야 됩니다. буцаж ирээ талархлаа илэрхийлдэг хүн нь болох хэрэгтэй. 예. 하나님께서 내 인생 가운데 은혜를 더해 주시고 Бурхан өөрийн маань амьдралд нэгүслээ илүү нэмж өгч 내 байна. 가족이 구원받게 해 주시고 Мөн гэрийнхэн маань аврагдлаа. 지금까지 내 신앙을 지켜 주셨잖아요. Өдийг хүртэл өөрийн маань итгэлийг ч гэсэн бариад энд байлгаж байна. 여러분, 그것을 잊으면 안 됩니다. Үүнийг бид нар мартаж болохгүй. 여러분, 내가 얼마나 큰 구원을 받았는지 그 감사를 잊게 될 때 신앙의 위기가 찾아오는 거예요. Тэгэхээр би гэхүн хичнээн агуу авралыг авсан юм бэ гэдгээ мартах юм бол энэ үүнд талархаа болчих юм бол итгэлд нь аюул тохиодог. 여러분, 구원을 감사할 줄 아는 사람에게요, 주님의 은혜는 더해지게 돼 있습니다. Аврагдсандаа талархаж мэддэг хүнд эзний нэгүсэл нэмэгцээр байдаг. 예, 작은 것에 감사할 수 있는 그리스도인에게
주님은 더 은혜 주시는 거예요. Бага зүйлд талархаж мэддэг итгэгчтэй бурхан нүүслээ өсөөр л байдаг. 여러분 구원 받은 것만 해도요.